война берег. Да. И вечный сон не за горами. О, начинается. Ты опять о своем? Улан, постой. Нам нужно с тобой поговорить. Байки, сказки. Улан, сен менің білән тұрып сөйләшкәнеңдә юк бит, Улан. Сен бит минем турыда бер нәрсә дә белмисең. Ты же ничего не знаешь. Хорошо, что я должен знать? КМС, камерларым кайда? Ну кто ты в конце концов? Бать, мне не до этого, а? Улан, подойди. Улан, алып кайтар мені ауылға. Деревню. Зачем? Ты же сам говорил, что у тебя там никого нет. Что все вымерли, как мамонтов. Бәхилек сөйлейсің бар. Попрощаться. Да с кем, а? Прожил всю жизнь на Камчатке, и тут на тебе! 6000 километров! Ты что, братан? Тебя там кто ждет? Кому ты там нужен? Не, бать. Что ты меня пугаешь? У тебя там все в порядке, а? Да и выбрось этот мусор уже, сколько мусор! Это не мусор. Туған телім білен бәйләп тұрышы бірден бір жону. Живая душа. Ай, тоже мне живая душа! Улан туқта! Улан туқта дейлер! Нишләп безнең әти сугыштан исән кайтмаган икән? Әтиле кешеләренә авыз тутырып ипи аш ичмаса. Мустафамы ул? Әйе. Әтисен алмасын күрә утырган. Қолында ипи кисәге. Менә, күри әти дип кычкырып утыра, абый. Әткәй! Әткәй! Абый! Улым, йөрмәгән эшләреңне. Ярар әткәй! Абый! Игор кәҗәсен шуның белән. Әйдә, тырыгыз. Мактанмасын. Имеш аның әтисе сугыштан исән кайткан. Кем безнең әти сугышта үлгәнгә Мустафага әйтте түгел бит. Бар бер әйтте. Әйдә, дип
Sizni de bu ufalılar basının kutlarından ceplep uyakka basar. Duydum men, duydum bu kolxozdun canını kibire durgan turmuşundan. Hayır şerikler, kim tütsem ağırga durgan kapkaneretlerge bir bağana taba almayın. Hey abi, papkana beğenme. Uşum şam ittirip bastırıp uyarın hele abi. Hey! Siha şansa! Hey abi. Didem diziyim oğlum. Tuttum. Bırak da ona düzünden gel. Oyakka basar, koydurma. Haydi. Duman niyesinde. Ben birlikte dikenlerin birine yolu gidelim. Düzen gel, düz. Ağır ustalar. Güzel. Kırşım. Vazimim var git. Şıdar bas. Şıdar bas. Enge. Vazimim. Enge. Enge. Yine hükümetlerge oturtmalı. Siz tugul üzüme de şitten beye bir almı durgan kişi bulup bu bir kişidir. Barı gerçeğinin içinde tutulmuş idi. Başkalarının yukkada nersege şatlanganların, suyungenlerin gürsem, kaptırıydı. İşik şulay, yılmayırga, şatlanırga bulasın. Üzümün bir tapır ulum tuğup, ana kulumu alganda, sorrangına yılmayırganımla katılır. Rani Baba! Rani Baba! Rani Baba! Bu yıl başlıyor ya! Ay Allah! Sen bir günü güneş ışıktan duymasın. Sizin oğulda bu yıllar kıvırlığına bir şey midir Rani Baba? Bilmeyeyim indi kızım benim. O Allah'ın gibi bekliyorsun. Rani Baba! Bir gider saatke. Biz sizin işlerinizde konuşur mu ne? Benim kızım, uzun güneş çıkmışsın. Yani, iki kızla güneş görüyorum. Eyde, yok hiç, yok duymaz. Yok oğlum, yok. Yok, yok. Ay. Ay. Asim abi. Eyde, bu yılga çıkalı sen. Ne sapabam bin andı? Sizin oğulda oyunlar kıvırlığına bir hede. Mustafa'nın karnının dünyasına yıkıra edildi oğul. Mustafa ki yine bir işe çakırın, tüte kaçırdın mı? Ey oğul! Bu suların aşın yüzünde eğilerim ye. Bu geletirsin. Hey, bu gelidir Rabbi baba. Asim abinin korkmanı bölümünde. Ey bir bunda elimizdeki yürü. İyice şan kırık. Asim abi yuklamak çok. Sen yuklasın, yuklasın. Bu tırmak altında kızların kimdekini bilse ağzımız meyve kurtarayım. Ey Rabbi baba, sen gülmenin enige akşamansın. O da şulayı tutturmaz. Akşamamındır. Bir atanadan tuğanmaz değil. Sizge oturmağa varan digeç, tutundu akıl üretmege. İş kırançılık yürüme, oğlak ilerine varma deyip. Apanın şu buları gibi. Yaş vakitte de oğlak ileriye yürüme geç. Varsan da aklının izin bile bulsun. Hele, Allah'ı Teala varsana, yürüp turabı bile kırar ayıptı. Allah'a şükür. Ahmet oğluna da kumiydi. Söylemeyip yazar bakmıştılar. Ahmet Bey'im bana sağız bulup bekti şu. Bu varıp alırlık dur gelin kız. Baba, benim de
içine gül bir balık başlaydı. Yeşil bana ulan. Yeşil. Mene diyen kızlarını başkalaşıp ne bitir falan. Yani Fatiha'nın kızlarını yaşadı. Şimdi hani kaklarını aşağı. Bir girerlerde akıllı, ungan baba. Kaynanasına altın kilen. Mustafa! Siz şu hoş kattaki üstündeydi Mustafa. Dünya başka şimdi sinde. Hücum bir gelin gerektiyse. Vallahi. Allah seni. Okay. Bu bir kolay kurguluydu. Sonra hücum bir gelin gerektiyse. İyi. Şulay Rabi. Men Bələkəydən Tübəniş Mustafa'dan künləşib yaşadım. Məktəbdə oxuyanda da bigirək başlayın desin Mustafa deyip bütünü sana sıqlanaydı. Etisi avulda bir garmınçı bulup yerdi. Sıra baramalayı ondan da yoxşıraq oynarğa öyrəndi. Qasim'nin dünyada barlığın. Bilişi de yok. Mustafa. Bir sıra olmayan.
Cevap bana! Derse, yokum duymadım elle. Yokum bir baylık sıma. Yuklanan sayın bir yıl bisikile. Sen mi? Evlen mi? İş giydi. Mustafa. Mustafa Şefi. Mustafa Şefi. Mustafa. Mustafa.
Şunun kırk güzgarı. Şu şüttünden başlandı mikenni. Hani yani göz yaşından. Yar elini öldürmegende. Bir başına burun tabağımı yürüdüm indi. Nikken şaray satıp yaşamlara şuşu geçtiğine. Mustafa'nın ata-anası Haniye'ni aldırmadan. Başta şiştarının üstün diyenler. Haniye şirmiş başlığına vargan haksililerdir. Benim de buramga çıkartığımını kaldırmadım sen ulan. Tüm kışını parmak tutup kursede. Hurittin sen bile, hurittin. Rabigatma! Neyse şoran yarasın bu işi. Başa çıkmağında bir. Başardı Sila, anda Haniye ölge. Şirmiş başlığından son kalesinde koyup yığılgan. Şundan uzakta durmagan. Mulla ziyaratla kıvırga ruhsat vermeyin. Ondan zor yolu işlemene bilmeyin. Bişara. Güreşin ziyaratına uyarmak bilmeyin. Bilmeyin. Şıgın benim. Bişara. Bişara. Bu dünnemin yüzünde öyle geçecek. Lakin gerçeksi kilöttelegi kuşlarak olup çıktı. Men şu soğuk dünni avuldan çıkıp yuvaldım. Koya barba bölmüştüm. Abi yana yol tuttum. Abi işin geçelim tuğan yoluna elmetke bar burnaşkan idi. Uzun gına barakның bir belekey gine kuşmağında gün kurup yatalar. Kichkina gina balalar da var. Hayır. Onda uzoqqa qolargan niyetim yok edi. Bir vaqt oramda işsizlab yurganda Kamchatkaga balık işine kişiler kelib degan e'lonni o'qidimdi. Shunda yozildi. Abi onda borummi? Var. Başa başlarsın, dünyadan kırırsın. 6 ay verse ol, öteler gider. Yola bit, oğlum. Var. Ene, benim halaşa 6 ayla demişken gitkeliydi. 6 aylansa, tez üstüne uleşmem son vaksa. Böyle fayda verdi. Var mı bilmezsin, yolama aksa, karnına da şeyler. Kili bilmezsen de bular. Koyup kaçsam, engel yerden gidersin. Var. Arşım ilmi, var. Şulaydır. Kuş görmegen, kulak işitmegen, Kamchatka degenlerine gidip bardın.
қайтадан бізді бұлтлары балқып тұрған Советский Союз деп жазылған зор қарапқа келді. Күн яқтырғанда игі шигі болмаған дариядан аққанымызды көргеш, сүйінірге де күйінірге де білмеді. Ауылда тау астында ағып жатқан әрі елдас құйғанда шушы дария болып құйылайды. Бақсаң, теңіздегі бір тамшы ғана екен. Добро пожаловать в Пахотчи, на прославленный Алютовский рыбоконсервный завод. Пожалуйста, ознакомьтесь с документами и подпишите. Пожалуйста. Пожалуйста. Вы что думаете, мы за такие копейки горбатиться будем, что ли, а? Вы что, совсем дураков понимаете? Не работай как волка, они. Ну-ка, старый приказ покажи. Смотри, там другая сумма, смотри. Bu yigitler bir düşüp kalganlardan da böyle mi? Ребят, ну это же старый приказ. А мы работаем по-новому. Подпишите. По-новому мы гулять будем, а работать мы будем только по-старому. Вы что? Это же прославленный Алютовский рыбоконсервный завод. А деньги где? А деньги где? Эмма Робертсон! Эмма Робертсон! Что случилось? Эмма Робертсон, пожалуйста, разберитесь с этими ребятами. Здравствуйте, Мурадовна. Ребята, как вы добрались? Нормально устроились? Барак есть барак. Спецодежду нам выдали, жрать нам есть что, но вот есть одно большое но. Зарплату нам обещали одну, а вот ваша пешка говорит совсем другое. Что делать будем, а? Эмма Робертсон. Не переживать, мы просто обсудили, все наладится. Всё наладится? Это новенький. Да. Как звать? Который Павлович Захар. Ой, не спасибо. Это... Да-да. Ребята, давайте поставим новые традиции. О, для этого у меня всегда с собой. Чтобы рыба на рыбака сама плыла до дна. Это пить. Пить. О, того шапочная лодочка. Чтоб на рыбалке всегда сопутствовала удача, накормим вас шоночкой для отвала. Пожалуйста! Рыба. Мое имя Леща и Шуки. Посвящаем вас Господи о любовном рода. Дан и уважение к клиенту. Целуй! Целуй! Ребята, кто за мной? Әңкәйгә беренче хатын. Сән мәңкәй. Безнең тормыш вискине ага. Эшкә барабыз. Мишкәләргә балык тезәбез. Шул мишкәләрне төрле тарафларга тиеп, читиләрне озатабыз. Пиратлар арасында капаллар һәм кызлар күп. Кызлар бригадасында киресенчә, урыс кызлары юк. Украинкалар, немкалар, татарлар. Читтен парақтыралар қызық үзәрін әке. Бір шылбыр болып тізілер әді, теңгіз қырында ерелер. Тізілім баралы.
dengizdagi davulga, bütün şirket taralgan мәңгі bitmez balık isine de yerleşip kileriz ite.
айтып, бірінші ұшырауын қарап қалдырдым да, Петропавловск портында чөп қалды. Екатерина Андреевна! Катюша! Я вас честно не понимаю. Но я ей говорю, как звать вас?
Колин. Киноға барасың ма? Кино пойдешь? Ты? Да. Кино? Ну не стой, детка. Senin tavuşunla işe Türk'ünler de var iken. Abi ne halleriniz var? Bizde var. Nega? Deganishib bir qaytmaysiz ha? Qaytirmasimiz endi abi. Ne? Anka ne haldan da abi anka? Albatta, seniki-da. Ana unda ko'rasiz kelaydi. Ne? Abi men ankaga xatlar yozib ақша solib turibman o'zi. Senikash. Ankaga seni ақшаларың kerak tugul. O'zing kerak, o'zingni sog'ina. Oy, men sog'inmayman. Bunda bit o'tirib to'tarsa seni bir kishida topib bo'lmaydi abi. Kim ko'rishgan senga? Marja qizini uylanirga. Onsa ne? Yozmasin da abi. Ne? Jinga şey, balalarınız ne halde abi? Bizde aybatta, meniki shayda shiyimizda qaytig'i. Ankaylar mangilik tugul, uni. Dik berishdi, sandoralarda. Abi, avulni bilasizmi nechik sog'inam. Tushlarimda ko'ram. Bir bilan tog'a bir tushim. Era yolg'az. Yalan deb yerim abi. Uyanib ketgach, avurliqni bilsang edi abi. Qaytib kelirga yaqin oralar tugul bit abi. Enakash, oralarga soqsiq qiymoqlari o'smagan, shiyimizdan qaytig'i. Ya'ni sog' bo'l. Abi, to'xtali abi. Tegi, ankayning shirin-shirinlari abi. Ankay, esingga tushdimi? Ala demang, abi.
uf dibetmim uf diyerge yaramay. Allah uf dibetmim uf diyerge yaramay. Başka yında man bulmasa kaçta mumla sayramay. Neker, buraya oldu? Manda min abi. Aşağıyım. Mekke Mekke'reme Medine Münevvere Eşinde geserlerimle sileme Revgede Sağınıp hatlar yazdım Okutma Revgede Okutma Alo. Alo abi. Alo. Alo. Ваше время вышло! Avluga koydu dilege. Bik suridi. Катя, Улан, собирайтесь, поехали ко мне в деревню. Давай, бегом. Мне, батька, тут пока деревня любая. Моя деревня. Да не может. Какая деревня? Моя. Это что тебе соседнее село? 6000 километров, ты чего? Катя, поехали, пожалуйста, мне надо. Коля, А, мне в церковь надо, я пошла. а мне в мечеть надо. Коля, А, ты что, болеешь? Какая мечеть? Мы на Камчатке. Я тебе говорю, что я пошла в церковь. А, еще, соседи сало привезут, зайди и забери. а я баранины хочу. Коля, ты что, издеваешься? Я тебе говорю, что я в церковь пошла, соседи сало привезут, зайди забери. Как напарать ты будешь салади? Катя, Хватит на самом языке балакать, ну сколько можно, а? Улан. Смотри, до чего довел. это и твой язык, Улан, твой родной язык. Коля, А, ну ты можешь хоть раз в жизни по-человечески ответить, но мы же не понимаем. Катя, поехали, пожалуйста, меня мама ждет. Все, батя, отстань! Катя, меня мама ждет. Сало! Забери! Катя, мама ждет, говорю. Росина! Третья кабина вас на Alo. Alo, abi selam, halleriniz için abi. Bizdeki eve O'zingda? Şurada, dünya şiitinde gün ko'rib yotardik abi. Xotlarim siraymaydi. Ne narsa, vaqt yo'q deb aytdingmisan? Abi qarala, Akayda so'nggi orada xatlar yo'q bitar abi. Yer ostidan xotlar kelmas. Ketma. Abi ne xabar bermading, abi nega aytmading? Sen vaqtda qaytib ko'rishmaganni. O'lgachgina qaytmas eding hali. Borsam kelmadi. У вас осталось 3 минуты соединить?
beylep duruşup birden bir jipte şortlap üzüldü. Enke kire harfleri bile bulsa da bir şey yazılgan doktorsa bazıları benim yüreğimden en iyine pişmanında pıskıp yangan uşağı gibi. Bu da sündü. Ой,
Хорошо, брат. Хорошо, поедем. Улым, алып қайт. Мені ауылға. Вася, а как будет по-татарски пока? Әдей. Молодец.